Good, twene Shagaki 1 mheshimiwa wa guthurwo kuria kundu gwitagwo Shagaki ni kuria county ya Murang'a etagwo Charles Mwangi na turaririria uhoro wa matura riu ndenda guka kuri ciuria muingi woria no ni ndero ngugethia ni Charles Warahuka anjira handu mwari nake muno Arahuka tuthomete nake tugithoma nake kuri university tulikana ke university he is a great friend twana Arahuka twana mundu etagwo Thandi wakuma hareke tugithoma na that group yari njega muno ona Dr. Maina Kamara group hena group tuthoma na cio tari Arahuka ni kada njega muno wagitaru ni gitaru ni wa kuria gitaru he is a very great friend ni mundu mwega muno na mundu valuable haya riu ri ni gukuriti uria kungikwo. Thank you. Gwata kwata juge atiriri we have a problem thina wa kuria county ya Murang'a na to Murang'a ni central region ado Murang'a tuko to concentrate no horo development central region to concentrate no horo wote tu wa 2022 then tukenda kugaya kana kuhona tutenda kuoya nyumba ya mundu utari muku mundu moyo kuingira muci wake na kuhona twera kwigaira indo ciake dekeno guthini wa central province tukona our president Uhuru Muigai wa Kenyatta no bururi wothe no imete central no ni kuna central region most of the adwaige ateti hadu atwezi yo horo development trace yo horo 22 na gucaria no gutwaririria thini wa central region na ndo tuguko kuigira deputy president ona matezi horo president marezi horo deputy president tungireka atia tungiraria cia maendeleo mariku riu ndaikate no gure tungi mukire gite-ini ndeta kugweta ta riu ndaike no gure tunyitani risi ria kore njiraga na gatakate-ini ni tugetie nginya kunyitana hindi mudetete MCA aria a Central Region ageta Nyandarua Kiambu Kirinyaga na Nyeri ciothe cia ithano aria marugamire kafu to gutikondo takona MCA atatu speaker na aria angi tamira njirire njega ndera tuthie tucere okwi governor each and every governor wa thini wa Central Region tuthie turaririe uhoro wa kindu gitagwo economic block umuthi kuria county ya Murang'a ni ra produce iria tutwini ritali ne yo capital ne yo cash crop itu na mesane na mutingiona ria Kiambu haya kuma hau tuke Kiambu ni kwina uhoro wa iria twanyitana uthie Nyeri kwina uhoro wa iria na kuria na kahua na ringi macani uthie Kirinyaga still kuria na kahua na kwina indo ciothe thini wa Central Region tari ndaikate nogu nigu ndera kwa ndera kureto ndera kana kahua ne gwitikira na ni kahua ne ritikirite ndamuri na retikira ndemwe kana no tugie na uhoro wa kunyita magavana tugiege na central akoni Murang'a tukanyita gwikiharo gwinya mu metagwo Gakoigo Stadium ni tunyite Central Region yothe moke marehe produce yao regi moke marehe produce yao tugie na kindu gitagwo githomo tuthomithanie na tuonanie indo iria twina cio gatagati-ini kau tuthie Kiambu hena kirigiti reke tugie na uhoro wa economic block reke kone kahua turathie guthondeka aria angi magithondeka kingi tukagia na market tugakorwo tunyitanite he mundu etagwo Gakuru na I remember that gentleman the late governor he was a great friend of mine and he was a twana inspiration ne dikana he demo twanyitanite muno na he ka demo etagwo egukwanyi inoro tamitaga Wanyabura mutagathi tagwo Wanyabura Waweru Wanyabura yes ne dikagia ne mutwathia tugacemania nake tukanyita nginya gavana tanarikia gukua tukaje koreria uhoro wa revive uhoro wa reri thini wa region ino yitu na tuigete reri no yume guku Nairobi kana yume guku Marigiti yuke Murang'a igere Kiambu ithi Murang'a ithi Kirinyaga ithi Nyeri ithi ruke gothe nginya na nyukire kugothe na tundu tungihota ku connect ithi nginya kuria kundu gwitwo Naikuru igire indo ati kuria hindi ciothe kwina perishable good umuthi ukori na kiganda kia pensu kiri kuria kundu gwitagwo Nyahururu nikiathirire kwi kiganda kuria Murang'a gwitu na kuothe guti kundu gutari na serious board umuthi ciatuirwo makanitha ciatuirwo makanitha mahoro makombe mabũrũri matukire makanitha na ringi mundu enda gukombora cia gakombora kuu kwi kundu kwetagwo Thagana nginya uhoro wa micere uhoro wa maundu maingi muno mucere indo nyingi muno ciothe ciatukire makombe thiku ciri guikara hari ugo tuikare tutuike tukwaririria uhoro wa guteithia itura rire ria guku Central Region no kuremaga niki
ni undu wa andu kwiyenda niguo ndenda gukwira gavana ingi ni kwiyenda umuthi urathi ugakora tariu he undu ndarigitwo muno ugathi ugakora gavana ni manyitana atatu manyitana kana ona ni gavana umwe na andu eri mathi makaiga ni umuthi Kamau ni twagutua ni spokesman witu wa Central Region no ndenda interest ya gona ndenda kumenya ni Central Region ni wanyitana ni undu wa ki mwathi urathi kugweta urenda tuike ni watuike no spokesman ucoke umuthi rucio ndirarega ndenda utuo deputy president riu ukona uteti nigo raingira gatiti kana nyitwa uteti nigo raingira uno then akende ngigurekeria tu bwana Kamau ndake amwe umuthi gikuyu-ini gitu ni kurakora kwina ateti mareto kiereweke atagataga wewe iko na ngutharia na niä kå rä a ingä kå gweta å må thä ingä kå niä ngwä njuge atä å teti wakwa rä ingä enda nä å teti wa development siasa nä tå cige kando nginya 2021 reke tå nyite president Uhuru Muigai wa Kenyatta å rathiä å gakora å teti wa ingä hire å gathiä å kariganä ro nginya må njumbe nä ariganä irwo nä wä ra å rä a arutaga å gakora må njumbe ndagä nä atä kä ra advantage na kä o ndenda kå ingä ra he ungumania å ingä te må no na kä o ndenda kuga nä nyitete Uhuru Muigai wa Kenyatta nä å ndå wa maå ndå ta maya ma gå cenjia noti å rathiä gakora andå nginya maigä te mbia cia mä huko-inä igä maigä te manyå-mba-inä o kå rä a marä ciga nä sawa å gakora må njumbe we mwenyewe nä atå re akorwo nä igua nä gwathi o gä thumo endege-inä athiä karä ria å horo wa gä thumo na kä rä athiä kwarä ria gä thumo atina difference cina kå u gwakä itå nä atigä rä u maragwa iyå rä te pothole nä ndona ngä roha taåni nä pathetic na ndenda gå kwä ra kä å kä må gä tå na ndaka cionoko gä korwo gä conoko na he rä mwe ndagakoretwo no gä thä å cio ti nä wa gavana no nä ya thirikari nä ya thirikari nene which is nä kä o igua tå kä weta hena mathä na maingä må no na nä ndikana nginya president Uhuru Muigai wa Kenyatta nä ndamå rire gä ngä na ndanegena må no rä hä ndä ngä ndanegenire Uhuru Muigai wa Kenyatta agä å ka agä twä tia kura harä nä eherire na akä rå gamia macaria å CS wa barabara akä mwä ra riua rä rä thathita riua rä rä barigici wega må no thathita akä ra macaria nä gä conoko gä kä kä a barabara ä no na macaria akiuga nä egwä kana mä tå kä må no barabara nä egwä ka nä gå thondekwo no rä rä a macaria rä rä a president athirio guo nake macaria atonirio må gongo ndaigana gå kanacoka ndaigana gå kanamenya nä atä a na nä aimä te gwitå na rerwo nä gä conoko rä u kona nginya ndagä må ico ta gå cona Uhuru Muigai wa Kenyatta ndaririkana korwo nä Uhuru haha må thenya å ngä kä negena må no athiä te haha thoko ya Gĩkomba akä ra Sonko wega akä ra Sonko we nä twaririe å horo wa thoko na Gĩkomba nä å ranjonora what is happening yanjärio na kiuma kä mwe no macaria we atonirie må gongo å må thä akona MP na tå kå gwitå nä ingä må no thä inä wa Central Region matä kä ra advantage ya nyamå ä tagwo Kera Kenya Rural Road Authority gå ti wä ra marutaga wathiä akorwo nä kabarabara gathondekwo ga Kenya Rural Road Authority aroka gwä kä ra kä bao hau nä ndararuta wä ra å rä kå na ndä handå arahutirie na netwo milioni 105 million na ndagä må ico reke ngumbo rä andå bakorwo marä complicated må no må thia akorwo nä handå mwathi mwacemania gä atha-inä kana harä a mwacemania hakorwo nä harambä wamenya wa mbere we MCA nä neagwo nabathi ya kwaria na ũkaneo kamaiki warĩkia kwaria na kamaiki gaku immediately mũndũ ũrĩ coka kũrigia nĩ mũnene waku handũ ũcio wa development na gwĩte maũndũ marĩa arenda gwĩka nĩ anjie kuga atĩ Kamau ũyũ ekaga ona ndiũ kana understand no kona nginya tũhe ũmwe MP ũmwe njũĩ itekwenda gũtinda ngĩgweta rĩtũ tondũ tũkĩrĩ rĩndio ũkona we mwenyewe handũ concept na ũhoro wa wĩra ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩruta nĩ aratũmĩra 105 million akoya milioni 2 kana akoya milioni 1 agathiĩ gũcaria nake agacaria atumia atĩ hĩndĩ ĩrĩa Kamau ũrĩthiĩ kwaria ũhoro wa development ugĩrĩrio ũkona mũndũ ũcio mentality ĩkorwo ĩ njũru mũno. Aya reke tũrĩkie na mũrore mũno ũhoro ũcio wa taũni ya Maragwa nĩ ndona andũ marauga it's pathetic. He mũndũ auga atĩrĩrĩ ndagĩka ĩmwe tũrĩkie Icagaki 1 nĩ atarĩrie nĩ wĩra ũrĩkũ mũrute Mũrang'a otiga MCC gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ county government ya Mũrang'a ĩkĩte otiga gwaka kĩganda kĩu gĩtagwo MCC. Ndagĩka ĩmwe na uge ũhoro. Nä atä gå no wä ra å cio ndakwä ra atä rä rä mawä ra to nginya atä kä ndå kä rä kuoneka atä nä tanjä kwä mawä ra maingä må no marutä two nä ndakwä ra å horo wa mathibitarä nä ndakwä ra kwä na å horo wa ndawa kä rä a Mũrang'a ä kä te maita maingä nä kå nene tarä u ndä kä nä kå nä kåranenetwo nginya å horo wa mä korobia avocado å horo wa has na andå marathi manetwo å horo wa has nä kå maraneo indo icio mathiä mekete marute na marä å rä a mangä hota gwä teithia tiga kå ne må ndå kä ndå gä a gå thiä kå rä a må ne nduano ya gå thiä gå tega tiga kå må ne thamaki muonie nduano
egutegera ha niguo na kione kanyamũ gake gakuria njuge horo ugo horo ngatha mathiete ni uri ukarenge twaririria makiria twandona nginya cia mugunda ngakabatia ngaki kwina maundu maingi muno matuthuka kuma Murang'a ni ndamona haha uri ngenda kugweta no njuge mwiroreri wa Inooro TV haria uri itikira kana gutiga Inooro TV ikona githomo kinene muno. Thank you. Na Inooro TV noho ungihota kunyita ndumiriri ciothe cia bururi ura kwagithia na mbere na we mwiroreri wa Inooro reke ngutaririe ngwire wega thiini wa Kenya na bururi wa Kenya geria kwenda mutongoria waku enda kumenya maundu maria areka no geregie kurora maundu mothe na positivity tia kumarana na negativity gutina ciaca tureka ndagika ino ciaca tugacika 2022 na njoke ndikiuge thiini wa ite ciothe nginya kiria njagurito kia MCA kia MP ya senator kia governor utigite kia nyina wa mundu ati ngikiria ndagika ino hari ungu wika ate rugamite githe agaikarire twanyitana guti mundu wikana rucio gakongerwa magite kia senator twanyitana na no kuri ngiona kiruko ko ni mwezi mole tena kiruko ngata no kona karo magite kia senator no kwagarwa magite kia governor thengio asante sana thengio muno thengio ni giakwa tutishindanaga kia goyo giakwa governor gogozi kiu goikarira ta Mugabe wetagwo Ishagaki 1 Mheshimiwa Charles Mwangi athuretwo itura ria Ishagaki kuria Murang'a na niwe murugamiriri wa gitaru gia gatagati thiini wa kiama KMCS Kenya gitagwo CAF na ni executive member wa CAF bururi-ini reke ndeto icio tucikinyie hau nigetha DJ Enzyme aturingithirie ciganona ikane ukujariria kamu hau ka ngogoyo ga CDM kirato ngora yakwa iri muru no kugekira mano sawa thutha ucio Njoroge wa Githinji mekorwo mari na mundu gwitwo Henry Wanyuike magituhe mwihoko muturire-ini twaya gucokera tabarire no thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thuire no mehe